one teachers LP tu mang ke em tu mana palung kok so na palung kok pot si non next cabinet meeting bang ke papas piveng la so ipil la just ipil ipil ili kado ko we arat phan ke pachini kang tung alam bang ke la so press meet ke phanang ko bang ke nilitum ME teacher 189 nilitum han appointment nang pi 15 April 2022 arni la si nilitum non puan da jo 25 months lo salary long le lang aput hak si nilitum ki sung ke boy ki duk kadure alam sinang litum han nang ka chethan kang tung nilitum 189 teachers ang bong pen jo nilitum ke kisu ka chilang atum ta do la pente la ana kisung lo je ilin inut ME teacher Priyashil pu alang li bangke kisu chilang bom si chiboy ik juilo salary long le pin lang la pente aku inut teacher abang phido bijwarong pipi pu la ke non ta velor si do treatment and bomb sinili tung kisung the tik ang apollo la sinang li tumhan through media social media platform ka do ko phan authorities tumhan ACM ake hai Dr. Tuliram Ronghang phan EM Richard Tok bi phan Principal Secretary phan DC Madam phan la pen Education Secretary phan and especially Dr. Himanto Biswa Sharma and Education Minister Ronoj Pigbu phan ka ipil lo ka chuning rilo je nili tuma phansita me non next cabinet meeting lo bangke nili tum phansita me 189 teachers tuma phana bangke cabinet meeting lo nili tum phanta me na approve pipon tha but tumi had cabinet meeting along LP teacher 131 teachers tuma phansita me alang li tuma phan bai patmi pass dead lo approve pi dead lo same non bangke nili tum bangta kachong hongun elo kachong hongun e joini si nili tum phansita me next cabinet meeting bangke na approve pi back tha ko si nili tum ke nang ipil lo la pente August 5 arni nilitum kado ka we teachers tum chelang pet se nilitum ki duk kisum ke boy alam seta me nilitum memorandum submit dam lo so memorandum ka submit ke nilitum IS sir phanda submit dam lo DC madam phanda submit dam lo CM sir phanda submit lo EM education phanda Richard Tok bi sir phanda nilitum submit dam lo pachini dam lo principal secretary phanda nilitum Mukul Kumar Saikia phanda nilitum pachini dam lo education secretary ake hai sir CM taro phansta me nilitum pachini dam lo submit dam lo lasi nilitum ki duk kisung akit alam an ke nilitum bang nang chethan kong lo kisung ong lo lasi laso kisung bang nilitum ki chuk ki jun mu we an ang deng nang le tang lo lasi nilitum ko son lo kisung ka chechak tun un helang lasi nang litum ma phan sin nang chethan the pote ka chethana dim sia we det lo nang litum phan le nang chu ning ri re pote nang litum long si nilitum ke wang lem det konasi ka chethanda mathai dolang konasi adim dolang lasi nilitum ke epil lo nilitum ki chuk ki jun ki sung suk kali la song bong pen teacher tumta ke hilo posting atumta do so ke hilo ke dam ani van ani wang gari bharata ko son nilitum ke manage po ko son nilitum phan tanang matha tha nilitum ta compelled lo ning ke hang pen le class boycott ki bi boy kali lo tame salary ka chong hongun e pot sin nilitum ta we are compelled for boycott nilitum ning ke hang class ke dam select lu ke than kang tung ti pu phan le nilitum class ke dam de kali tame salary ka vi lo nilitum hanang rap mon nilitum aphong ka chuning ri aphong ke dam la si pini le thot ta ko nilitum ke nang chuning ri le thot lo nilitum sung ong lo nang cherap do ni tha la pente kisumana penanga na teacher atuma bangke loan ke na tumta do ke chugi jun mu be chot angbong penta loan ke en kisung atumta do pe EMI chi pilong le ake hilo ke posting a teacher atum seta me hem bhara ke en latumta hem bhara chi pi mu we la sinili tum kisung the teklo la si nili la so nang li tum through media ke appeal kang tung bang ke nang li tum sta nili tum kisung alam rata phanang pachini pitha authorities tum phanang pachini pitha jenili tum non appoint next cabinet meeting along bangke Dr. Himanto Biswa Sharma setami nilitum han kachin hon kajin sopen next cabinet meeting lo nilitum han setame nilitum ma file bang nang papas pi igdat ha sikardom thela ma jan kopi ajoini pension nang 25 months salary kachalong de lo so
Nilitum bangke office kami nilitum ke chini ne derlo nilitum bangke SIU apot si bang IS office pen si ke claim ke dam lo basi IS office along tum ke claim dam tum si chini lo kopia kisung si doma kopia por lo ma po bangke nilitum ta chini dun derlo nilitum han appointment nang pilo appointment che deng lo duty che join lo nilitum ke duty ke che dam bom lo 6 months provisional salary jut kok pen sta nilitum continue duty lo o 2 years san lang nilitum so pot si nilitum bangta compel derlo ke damun elo poisa ka ve pen kisung ong lo ki chu ki jum anda kisung lo po join isi nilitum bangke nang litum through media pen si nang ka che than nang ka che share pachini lo nang de tum appointment long that duty dam that pen check lo jon kan baning kan lo nang ki sila de nilitum han appointment ke nang ki pi ke 15 April 2022 kado ko teacher sum ano phanta he la sila song bong pe nilitum provisional salary puni tum 6 months deng long lo la 6 months pe na phi kini litum dharma long le pin lo la 25 months ani playing rock lo education in charge em pen kopila ma tum nilitum tuning ridam lo phong lo ke dam kado ko long IS long da dam lo DC madam long da dam lo pastor gardi nilitum kado ko nang litum media tum da dulu mati in your presence of media nilitum kado ko long da dam lo memorandum da submit dam lo memorandum copy da nilitum long do asu nilitum kado ko kisung alam sta nilitum ke than er lo la nilitum hanang jinsut ha nilitum hanta la sila hendo jo memorandum copy ta ISC naga receive dun lo na forward dun si hala pene ake hide education secretary sir si intaru phani litum samidam wala sila ke henlo xerox copy ke IS sign da dolo la ke la sinili tum tanang claim pipo chong hongoi posi bang nang pu he kai ta positive response nili tum hananga pi IS pu noi majok ngoi CM noi EM noi do we ke thigi ding tu anda chong hong che paning ding ngoi chok po tum claim bom lo posi assurance ke nili tum hananga pi lo he ta nili tum bang ta ko son lo mati ipok anang le lang nang le ke kong an si ka chong hong helang ma nili tum la bang si ke pillo la si ni tum ta ka chong hong he ke kalilo ninkan hini 25 months ke ka chong hong lo pot sar la si next cabinet meeting ke men tu si dojima aso bang le nang papas pi det lo bote nili tum ta ke joy lo ki so kisung ben la si nang pajok tha po si e pillo oh majok tawi nilitum headmaster bhansda me mane personally je than lo block official আজি এয়া বৰষুণৰ বতৰত বৰষুণত ভিজি আমি এয়া এটো টয়লেটৰ হেৰিত ৰৈ আছো আমাৰ এয়া অৱস্থা কেলে কাৰণ আজি 18 মান্থস মানে হ'ব 25 মান্থস মানে হ'ব আমাৰ স্যালাৰি নোহোৱা আজিকালি ইয়া ফেসবুক খুলিলে দেখা পাওঁ যে সবতে মানে আমাৰ এডুকেশ্যন EM স্যাৰ ৰিচাৰ্ড টকবি স্যাৰ তেওঁটো কোৱালিটি এডুকেশ্যনৰ কথাই কৈ আছে আমিও বিচাৰো যে আমাৰ কাৰ্বি আংলংখনতো মানে এটা কোৱালিটি এডুকেশ্যন হওক আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আগবাঢ়ি যাওক কিন্তু কি কৰিব কওকচোন 25 মাহে দৰমহা নোহোৱাকৈ মানুহ চলিব পাৰে নেকি এটা কিছুমানৰ এনেকুৱা অৱস্থা যে তেওঁলোক অকলে আৰ্ণ কৰে তেনেকুৱা অৱস্থা তেওঁলোকে কেনেকৈ ঘৰ চলাব আপোনালোকে নিজে ভাবক যদি অৰ্থনৈতিক অৱস্থা বেয়া তেতিয়াহ'লে কোৱালিটি এডুকেশ্যন ক'ৰ পৰা আহিব আমাৰ মানসিক অৱস্থা ভাল হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আমি কোৱালিটি দিব পাৰিম আমাৰ যে এনেকুৱা অৱস্থাতে মানে কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় কি মানে জীৱনটোৱে শেষ কৰি দিওঁ নেকি এনেকুৱা অৱস্থা হয় মানে কি কৰিম এফালে লোনৰ হেৰি নটিচ আহি থাকে এফালে কিছুমান গ্ৰুপৰ পৰা ধাৰ লোৱা মহিলাসকল ৰাতিপুৱা হ'লে আহি যায় ঘৰত তো সেয়া মানে এতিয়া আমি নিজে মেণ্টেলি নিজকে চম্ভালিম নে কোৱালিটি এডুকেশ্যন প্ৰভাইড কৰিম সেইকাৰণে আমি আজি এয়া এই বৰষুণতো ওলাই আহিছোঁ মই নিজৰ ঘৰত নিজৰ 5 মহীয়া ল'ৰাটো থৈ আহিছোঁ এয়া ওলাই আহিছোঁ মানে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আমাৰ এডুকেশ্যন EM ছাৰ ৰিচাৰ্ড টকবি ছাৰক আমাৰ CM ছাৰ তুলিৰাম ৰংহাং ছাৰক আৰু আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ছাৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰকো ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ ছাৰ আমাৰ অৱস্থাটো চাওক আমি কোনো বিচাৰা নাই ইয়াত কোনো টিচাৰে বিচাৰা নাই যে মানে আমি মানে কোনো আৰামত থকা নাই যে ক্লাছ বয়কট কৰিছোঁ আমি আৰামত আছোঁ সেইটো নহয় আমাৰো মন গৈছে স্কুল যাওঁ ষ্টুডেণ্টবিলাকে সদায়ে কল কৰি থাকে যে কেতিয়া আহিব আমাৰ যাব মন গৈছে আমাৰো মন গৈছে কোৱালিটি এডুকেশ্যন দিওঁ যাওঁ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ লগত মানে শিক্ষকৰ মানে এটা ষ্টুডেণ্টৰ লগত কেনেকুৱা এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ সেইটো আমি শিক্ষকে জানো মানে তেওঁলোক আমাৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ নিচিনা আমি বিচাৰোঁ যে স্কুলত যাওঁ সিহঁতক পঢ়াওঁ শিকাওঁ
কিন্তু এইটো অৱস্থাত মানে ছাৰ একদম নোৱাৰিছোঁ তো সেইকাৰণে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আমাৰ যিমানখিনি কাম আছে সোনকালে কৰক আৰু আমিও যাতে পুনৰ ক্লাছলৈ যাওঁ সেইকাৰণে মানে কিন্তু এয়া আমি আমাৰ ষ্টেণ্ডটো লৈ থাকিম যেতিয়ালৈকে আমাৰ কি কয় চেলেৰি নহয় আমি ক্লাছ বয়কটটো কণ্টিনিউ ৰাখিম আৰু কিন্তু ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ ছাৰহঁতক যে প্লিজ আমাৰ অৱস্থাটো চাওক আৰু সহায় কৰক আমাকো নহ'লে এনেও বহুত টিচাৰৰ বহুত কিবা কিবি অৱস্থা এজনী মেডামটো এতিয়া বেলৰত তেওঁ মানে চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰি আছে চ' এনেকুৱা বহুত তেনেকুৱা আমাৰ বহুত অৱস্থা আমি মানে আজি কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰিম এইবোৰ মানে অৱস্থাৰ কথা ক'লে একদম ৰাতি হৈ যাব আৰু আপোনালোকেও জানে বিনা পইচাৰে একো নচলে আজিকালি তো ছাৰ মানে ৰেচপেক্টেড হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰ আপুনি প্লিজ আমাৰ কণ্ডিশ্যনটো বুজক আৰু আমাৰ এডুকেশ্যন CM আমাৰ এডুকেশ্যন ছাৰ ৰিচাৰ্ড টকবি ছাৰ আৰু আমাৰ CM তুলিৰাম ৰংহাং ছাৰ আমাৰ অৱস্থাটো আপুনি প্লিজ বুজক আৰু আমাৰ কামটো অতি শীঘ্ৰে কৰি দিয়ক সেয়াই মোৰ ক'বলগীয়া আছিলে lasi council authority sumen ke chokpo busika nili tumhan ke kai ta assurance nang pidum apa tai tin le dam ta chokpo claim bom lo bang office akam claim bom lo pus nili tumhan bang nang thanon bom lo he nili tumbang dan non claim bom lo po lasi next LP tumbang e pat tumi chok ik dead lo mati lasi LP tumhan ke pa joy ke son dak taxi ME tumhan ta la so ki sung la so ing sun bang nang hek plot mo lo pin lasi next week popot nili tumta cabinet meeting men tu tong doi ne nili tumta chini ne der lo mati si through your medium through media nili tumbang appeal bang ke next cabinet meet hol bang LP tumhan e pachok son thodle nili tumhan ta nang pachok pidia tha nili tum 5 August pen arni si nili tum bang ke memorandum long mention lo je nili tum ke class dam de lu class boycott lu puche than pan chini dak la hen lo jo la hen lo nangli tum han nili mo xerox copy ta me nang lo dun ipo nili tum demands copy ma nili tum bang ke jon our demands 15 of August 2024 as deadline we urge you and the authority concerned to complete our SIU matter on or before 15 of August 2024 or else we may bound to go for further step of following up action. Boycott of classes, we have been resolved among ourselves to boycott our classes from 1st of August 2024 until the salary is credited to our respective bank accounts. Nili tumla solam ke memorandum submit last hotsi nili tumbange read out tekang lo ISR along seta me sungpik an lo sar nang li chokpo bukan nang pulo ta me nili tumbang ta koson lo ipoklong anawi lang awi pulo pute koson se nili tumta kokachong hong thuun helang nili tum along elong ki preng choram nang kana long seta me preng do thiblo baki gilong ji tanili tum non sung krung la sinili tum hananang jinso tha pulo la sila so memorandum along sinili tum kadu ko wi alam seta me kisung ge boy alam dan dak sinili tum che thanik et